Akasvani Imphal Chitrabhanu Chitrabhanu na pau pazari ahanbada maru oiba pau. Kendri Mapantharam Raizamantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh Hairi English ngani ni futere fawada varaki nompo amasung awaw nompok lamdamna maru oiba thodang logduna leba su hena chakhatpa ohen bangam halagani. Manipur Start of Works Mukhyamantri Nongthombam Biren ngasi Imphal da hokdokre. Seat humfunipan leba Himachal Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi vote hauzik thadanari Nungchil pung mga fawa bot thadanagani amashung ngasi Public Service Broadcasting Day ni ngasi ginimit asida Mahatma Gandhi na All India Radio New Delhi da ihan hanbo oina wangang ki. Kendri Mapantharam Raizamantri Dr. Rajkumar Ranjan Singh Hairi variki nompo amasung awaw nompok lamdamna English ngani nifutere fawagi manungda maru eba thodang logduna leba asubu hena chakotpa amasung mapang kanba lamdam ama ohen bangam halagani. Kolkata gi ITC Sonada Pangtopa Mavudra Marishuba ICC Annual Session and AGM Thorum Hogdopagi Warul Piraduna Rajkumar Ranjan Hai Nompo amasung awaw nompok lamdamna Bharpu Malingale Pasinga Samnan Bada Chawnu Mateng Pangli Leba asibu sel tungi pibam pagatan badasu achobo thodang lauri mangna hai lamdam asunggi miyamna leba asigi darkar oiba poto khaktada natana malengi ketelda pamna ba potok sing puthohanna semillion fagat halli hauki bachehi manga asida tonga ba thorang kaya paikhatuna leba asu malengi leba singdagi mangzil thana na bohonaduna lakli mangna hai varat asi hauzik malengi karkhana oiragani leba asi hauzik malengi maru eba mafam oiba sungamle Awang nompok lamdamgi lambi thongda lupa koti lakh ama lising humpu changna semgalagani haina Kendri Road Transport amasung Highways Mantri Nitin Gadkari na lokthokre Guwahati da nahandagi hoduna chatharakli ba awang nompok raijasangi lambi thong sembagi pribam hanna yengsinbagi thoramda ngarang mantri na wafmasi lokthokibani masigi manungda Manipur gi oina lupa koti lising tera manga chami mafudra mapan changna lambi thong sengatpagi project sing pakhatkani Mifam aduda saruk yakiba Manipur gi Mukhyamantri Nongthombam Birena Manipur da lambi thong sengko sagatpagi project pakhat pinanaba Kendri gi Road Transport amasung Highways Mantri Nitin Gadkari gi puning singki Maduda Kendri gi Mantri asina project sing asigi changadaba senpam sing atuba matamda pirek lagani haibagi thazaba pirekle hairi project sing adugi manungda kilometer kun manga sangba Imphal shahar gi Elevated Corridor National Highway 39 gi Sangsategi Technopol Fawbugi lambi double lane ontokpa Imphal degi na Jiribam Fawbugi double lane ontokpana chingba yauri South Asian Fraternity Staff ki numin huni jathagadaba mifam ngarang degi Imphal Police Compound leba Balbidia Mandi da hokre mifam asigi team di ekhoigi na chana bising yokhutna thamsi haibasini ngasigi nini chanba nimita akang hai kana tongan hiram kya de che pathokani thamai bedale ba children home da chatpa amadi nat ki ba jago isai pangthupana nimit asigi mapung ba saktam ori mifam masida Bangladesh amasung Sri Lanka gi mi sing su saruk yari Manipur Start of Workshop ngasi Imphal Hotel da Mukhyamantri Nongthombam Biren hodokre tormasi Manipur Saka gi Planning Viva amadi Promotion of Industries and Internal Trade Viva na punashin bani tormasi da Guwahati Net Figalola na Venture Fund launch tog ki MIT na sinkiba Techstar Startup Weekend da mokong matang takraba miyos na sumana matum yentokani tormasi gi technical session da tonga bihiram kaya da official kaya na wangangani Sana kono pada nupi singi thodang haibi hiramda nomogi oiba jati thake seminar ama hose Thawba Zilla gi Lilong Harubi College ta pangthokle seminar asi college asigi Internet Quality Assurance Cell na National Commission for Women New Delhi gi Tengbangalore na sinbani thormasida Manipur State Commission for Women gi Chairperson Salam Ulka Devi University and Technical Education gi Director Dr. Rangita Bali Waikom University amasung Higher Education gi Additional Director Pangambam Santikumar Singh amasung Lilong Harubi College ke Principal Dr. M.D. Rehazuddin Sheikh saruk yari thormasi kambari lenina tongan hiram kya da akang hai kya na che pathokani Manipur ngarang miyo ama nongna COVID-19 positive oiba thengnaki mase tharaga hojupa wada positive oiba apun masing lak amalising kuntramapan Chani Marfudra Mapan Sure, Hosik active case Trani Toileri, Naba Fabri Changchada, Marfudra Nipan Desmi, Marita Rukni, Tabir Vapawasi, Akasvani, Imphal Degini. Sit Humpunipan Leba Himachal Pradesh Vidhan Sabha Mikhal gi vote Hosik Thadanari, Nutil Pumunga Fawa Bot Thadanagani, voters in the polling stations in the Paring Sana Liptuna, vote Ayupuni Pandagi vote Thada Bahoki.
अयुप पुंग 13 फावदा वोट थादनखेबकी चांग चादा 13.8 ओइखि हौजिक फावगी ओइनदी थोनिंगदब थौदोक थोकपगी पाव लेते मिखल असदा नुपी मिरेक कुनबरी यावना पुन्ने मिरेक चामित्रा निथोइना लंबा तौरी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनीष गर्गना आकाशवाणी हाई पोलिंग स्टेशन चाम यांखैतेरेता नुपी ngakna mathau tauri मिखल असिदा बीजेपी अमसुंग कांग्रेस ना सीट 49 मक्ता मिरेप थादोकली आम आदमी पार्टी ना सीट 63 बीएसपी ना सीट 52 दा अमसुंग इंडिपेंडेंट की मिरेप 38 यावरी ngasi public service broadcasting day ni Mahatma Gandhi na lising machamapan ni futereta all India radio Delhi da laktuna wangang ki numit asibu chehi khuding public service broadcasting day haina pangthokli numit asika mari lena na all India radio New Delhi na ngasi nutil akhana bathorum ama pangthokani जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं तो मुझको बड़ा दुख हुआ मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं आने वाला तो कल था लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा और पीछे जब जा सकता हूँ तब जाऊँ तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम दा तोंगान चौखट तरंगी प्रोजेक्ट कया की जत्रा हुनख्रे प्रोजेक्ट सिंह अदुगी मनुंगदा लेन तरुक लेगदबा ग्रीनफील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर ONGC की यूफिल आंसर डीप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट गेलगी श्रीकाकुलम अंगुल नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट अमसुंग विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पाक्थोक चौथोहनबा यावरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम दा मियांगी मिफम अमदा वांगागली प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश की खोंचलोरब तुंगना तेलंगाना दा चटकनी मिफम अदुदा महांगना लुपा कोटी लिसिंग मापन चौंगा चंगना संगकदबा तोंगान बच्चाको थरांगी प्रोजेक्ट कया जत्रा हुनगनी अमसुंग संगागनी गुजरात विधानसभा मिखल की बोर्ड खोंबगे थबक खम थेंगना कल्ले तोंगान राजनीति दलसिना वोटर सिंगे पुनिंग सिंगसिनबा अंगंबी थाकत होनरी कांग्रेस दल की मैनिफेस्टो ngasi फोंगनी बीजेपी न मखोय की दल गी मिरेप तरु की मिंग लौथोखरे दल असना वफनगर ईस्ट सेजार राजीव कुमार पंडिया चोरिया विधानसभा केंद्र की ओइना संदीप समाई की मिंग लौथोखरे दल असना हानना विधानसभा केंद्र चामो हुंफुगी मिरेप सिंह मिंग लौथोखरबनी वार की बॉक्सर लवलिना बोरोहंगेंस प्रवीण हुदा सोविटी अमसुंग अफिया प्रधान एशियन चैंपियनशिप सनागे तकमान लौरकले जॉर्डन की अमांदा पांगथोपा चैंपियनशिप असिदा प्रवीण हुदा नमा की लंबा जापान की कितो माइबु मंगा शिनोदा माइथीबा पिरमखी लवलिना उज्बेकिस्तान की रुसमेटोवा सोकीबु मंगा शिनोदा थोइकी सेवेटिना कजाकिस्तान की गुलसया वर्जिनबु मंगा शिनोदा थोइकी अल्फिया पठाना मा की लंबा जॉर्डन की इस्लाम हुसैफिलीबु डिस्क्वालीफाई तौबदगी सनागी तकमान अदु महांगना लौखिबनी अरोइबदा मरोइबा पाव अमुक हन्ना केंद्र के मपांथरम राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह हाइरी इंग्लिश सिंह नि फुतरे फावदा भारती नोंपो अमसुंग अवांग नोंपोक लमदमना मरुइबा थौलांग लौदुना लेबासबु हेना चौखप ओहनबा गमहलगनी मणिपुर स्टार्ट ऑफ वर्कशॉप मुख्यमंत्री नोंथोमन बिरेन ngasi इम्फाल दा होगदोखरे सीट 49 लेबा हिमाचल प्रदेश विधानसभा मिखल की वोट हौजिक थादनरी नुंगथिल पुमंगा फाव वोट थादनगनी अमसुंग ngasi पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डेनी ngasi gi nimit asi महात्मा गांधी ना ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली दा इहान हनबु ओइना वांगांखी पाउली जेरी